Sim, obrigado a tempo da tarde. Aí tu explica direito que até acontecimento né? Ia da direção, aí tu da naktuka, ada tayo dalang klaran. Pas ia mata hal telefon husi kami talaga idanaran Celestine itu. Diang oyan ide diang ya mata atau ba naktuka atau ba natar dan entang de omai mai ini tanda de hundader itu ne itu ofisira ihane ne hamu itu de hopo ofisira ihane kemudian ita pugu tingki hamu itu fatime hodihin sira na itu ne de UPF sira ba leton para suruh hobe ena husu apel tambah sira dan atmaina atau sira bale atau tambah husu naktuka atau sunu una mas bale se di husu mata sebele karik omain lebele ba seda natarlai omai langsung nele dan dia atau pernah terlarang de telepon vali dan ini informasi dan balu dia atau turun ada orang de polisi ia kelai ada men leia de polisi leia dan dia pun ini ada para MC itu de kolega sira balu mai karik dan ini yang ada selahan sebe film uluk ni sira ba tak tiatasi film mai ita hepan sira dan dia tentang auhin yang misne hal sekla ente hausihin kolega sira mai mak itu ne kolega balum karik mai mak ami turi hene ia acontecimento ba ku haine sekde so ia karai ida husi ayo uma atau ba hepan telefon ini hoto auhin kolega ema permiru atau mai ne itu polisi intelijen ida. Nah di ini kau tahu informasi ini kata kau punya kontak tu husi pemuda naktuka dan sirah husi opoli atau tama. Mesdian balik atau tama husi naga, balik atau tama husi mota atau tidung bendera. Hai makuliahnya polisi ni hai foto ni dan ni kah? Ni sirah lagi hai maslahatnya dia pun itu sini yang kita karik sirani turi dan nam ami tur la iha entan polisi mana hela yang tur hela iha fatin hada fali karai ay saudane kaki sirane hatur la clear hin kolega balbalu idamai Henrik Martino Pedro tur halimare ni konta historia dan yang sira mai labela ita halo aksan kasi ida marang katak ita foto sira para ita hato pada ita de siguran sa sirahan sa UPF ka ita sa ida ita iha sada bukti ansa labela de ita hato pada usira tamu intana de sai faleona lai pada bosok haun rezama kansana au sinti hau sala mela iha tanda ami tur-turi hanabana am faham ale atau idak baharani servis ution hoto mak hal surus au suru UPF siri ha nabana agama si hal mak hetan iluk sira si hal hansa atau hamu at karik hal ba hasa sira hal mak fa batar di sira la sira mak dini hal ka sayra mak hal la hetan sida hansanane hal mak hafu sira hatela katak nana itu ni siguran sesira i depes mas hayamin kat adan kat sira be kuliah be sira be unti ni karek na arela iha entai mare atu besok ida last be komunidad biasa na be itu be UPF sira entai adan mesti mana saya ada patar de lahatan hal dia langsung naiknya dan sudah ada maya kusila be explica wasla sino atau dia lagi ita kuliah la tamaon
Sim, aún se agradece a oportunidade, se parte jurista advokasi, ane membro se rei de Barai, e na fatin fo acompanhamento baita na comunidade, ele fo assistência, o de não belehetan ninia razão dan bemak fundamental tu irlei, também nia rasik, itani cliente kosmas olin, nia preocupa katak nia hetan intimidação, e nomos agressão física, se também membro UPF, honone wahira honia objetivo rasik atau kisah iha parte juris advocacia, honone juris advocacia na fatin fo assistência bania, e ao mesmo tempo ohin ita acompanha itania cliente ni rasik atau kisah direita baia Ministério Público Raiwa, também toto tatenet tuirlei kazu krimi los kompetensia maseluknian na imba kazu krimi ni rasik maka iha kompetensia ni maka iha Ministério Público ni magbele halo prosesa ni tomak. Então, ia parte dane Redi Baraika, juris da advokasi ni papel, ma continua acompanhando a fatina minha cliente, o di non ne belehetan justificação de cliente, e nomos publico la bele dúvidas kata minha presença e naktuka sa san rumor ser lebedian yan san inteligente, etc. no buat sirutan, au nin dalang los, no dia los, maka ia tribunal magbele decidi kata Senyor Cosmas mak lao saladalan, o Senyor Cosmas mak halo buat nebe mak lalos, o di non ne bele hetan agressão física, se tani membro PF Sirilia Fronteira naktuka, homem idane atu decidi so parte tribunal rasik membele decidi katak Senyor Cosmas lao sala ou la lao sala. Onone kompetensya tomak itu entrega ba iha Ministério Público tamba sira maksainsan nain ba iha prosesu krimi. Oto homem amis continua acompanhando fatin cliente to bele hetan prosesu tuir dalam legal lebih maka hari yang sama Republika Demokrat Timur Leste. Homem idane maka partai jurista nomos anesan membro de barainya posição continua acompanhando mi cliente o de no bele hetan justiça idane be justo no diak ba Senyor Cosmas Rasik. Sim, homem prosesu oing italaon kata kita acompanha online tanya cliente Senyor Cosmas Oling relata kisah ba iha parte Ministério Público e depois kompetensya toma ki Ministério Público makse halo investigação kliamba kazu dene hodin bele relata ba iha parte tribunal tamba so ing haudian kompetensya ba kazu crimines na in lolos maki Ministério Público então itu entrega ba Ministério Público makhalo investigação ba kazu dene nomos bele lori ba tribunal lalu kompetensya toma agora ita atribui ela ba los atribuibles ne kompetensya total si Ministério Público ni instituição seluk la bele ato proses caso ne mas ita continua acompanha itania cliente odin ne bele ato kesa ba iha Ministério Público faz o ita laon nomos kesa o ita tamon Ministério Público ita hingkatak Ministério Público bele acelera proseso ne bele to iha tribunal iha tempo bada kau ne idane makita ni esperança auto Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, beta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.